Espiritu Santo, amen. Nailang lahat at kami tao po nga umawat iparabor nagapo itibileg itilima manipod Santiago Ilocos. Dahito yabanag apo takil ti kay papananag bumaragday suyo ang amin napili tapno tikas kamay buray ti ayat ti tagasambali a probinsya gapungaron iti dedikra anak United Bueno na sagrap iti probinsya nga apo o apo ikam ida itinananay asiri nananay nga alibdak nananay apang ngaasi panangaasi kadagityak kasapulan at agyaman kami nga apo iti kadagitoy nagdapo iti Santiago Ilocos iti panangiburay da kada kami iti ayat da kaya sapay kumauapo tawan iti dedikra mapasama kadakwada inton agawid da kaya tagyaman kami uwapo tanapintas iti misyon da ngay may ditoy kaya numantay na yaw awanda iti dalan stilagyaman kami gapotay na indaklan ka uama ama bendisyon iti tunggal maysa ketagsardeng kuman ang apo daytoy adik-dikra ama paspasaran nita daytoy tidawaten mi tinagan kiyama nga anak mo ken daytoy tidawaten mi itinagan ni Kristo nga anak mo apan ang ibabayat nga po Birhen Santa Maria amen itinagan kiyama ken ti anak ken ti Espiritu Santo amen. Gatay na po, sakbay ti amin, in behalf of Barangay Suyo, wamani Barangay Captain ti Apo, kaya't may pagyamanan, ibilay itilima, tanapili ti Barangay mi na imayan, may samang palakpak Apo kada-kada. Ito na po kayo agsarita ti representative Apo. Saan man. Direktor gayam ti bileg iti lima palakpak apo iti nagan iti si Bubukel nga bileg iti lima Worldwide Organization Incorporated innak mampay kablaawan tay co-director ko ani Direk Juicy Bagain Chan di tanay Taiwan yan kasama iti si Bubukel nga organisasyon na kita kakadwak na opisyales iti bileg iti lima Worldwide Organization kaskada admin binadaliso ni Pres Richard Pescador ni Secretary Estelita Humanito Adapa yan kasama iti ni Tresurero Chris Dakuma ni Apo Tresurera Shaolin Jane Montero kasama iti ni Apo Vice President George Bagayen. Ayan. Kan ito sa Bubukel na Barangay Suyo, Piligan, Abra, nagasat na bigat kayo aming kahapsat. Kaya aldawin ba? Okay, hindi. 11 something pa lang, morning pa lang yan. Okay. Okay, nagasat na bigat. Kaya pasensya kayong kahapsat. Nailaw-law kami. Dati yung kayo dito'y ayan nyo. Nagpakasya damo pa. First time ko po na imay dito'y abra, na imuli dito'y ayan nyo. Ayan. So, pasensya po no, na nabayagan na kayo nga nabuhuray kada kami. Dahil dito quick operation tulong po, di inaramid din. Nagkulikta kami lain kada dito'y kasarangan din. Kaya iti bilang iti limang gagayon ng kabsat, si Bubukel, kabindong worldwide pala ito yung gagayon ng kabsat, nga adaan iti adong ang miyembros iti worldwide. So na kami pinagtulong-tulong, pagyaman namin kadagitay all members worldwide na pinulong yan nagipaset kaya ito yung
outreach program tayo na para isuyo pitigan abra. Jak nagkiplipatan lang sa niya po barangay kapten nyo o ino nanatnagan niya po barangay kapten nyo. Robert Baldi, ngayon, ako barangay kapten, oray mawan ka dito, ituloy minat na dito dagamin na umay tumulong dito ay barangay suyo pitigan abra. Ayan. Okay, jak marugang bayagan tagsarita, kat na itumingat ang dawan, kapno intay tragyanin na ito intay obrahin na pinag-distribute, iti tulong rin ng ayuda para kada kay aming kakabsat, agyaman ang aming kada kayo, iti panampasan kayo kada kami dito. Thank you so much. Thank you, ma'am. May samang kayo palakpak po sa mga rugilo. Dapat man natin lagi di barangay tanong na umay na tumulong ito nga di po ako. Alphabetical order so muna ko Acedo Ador Alagaw Minor Alfante James Alfante Julius Alfante Martin Alfante Martin tapos Amulian Errol Ancheta Helen Grace Andrada Nathaniel Anita Mary Ann Anin Agnes Anin Alexander
Anin Ray Alfred, Anin Reynolfo, Anin Ronald J. Anin Romy, Anin Ruel Jan, Arestan Diego, Arestan Edmundo, Arestan Tito, Arestan William. Aison Sani, Palya Alman, Palowan Edman, Patino Babi, Paula Jose, Lodovico, Bersamina Alex, Bersamina Anita, Bersamina Carlito, Bersamina Eduardo, Bersamina Evelina, Bersamina Gilbert, Bersamina Jefferson, Bersamina Carl Agents, Bersamina Norman, Bersamina Renato, Bersamina Reynaldo, Figurnya Cecilia, Figurnya Jaymar, Figurnya Jayral, Figurnya Melchor, Figurnya Nelia, Figurnya Pia, Figurnya Rodel, Figurnya Romel, Figurnya Romulo, Pinedo Jeremy, Pinedo Jeremy, Pinedo Julius, Pinedo Ramir, Pinedo Redentor Senior, Pisares Anita, Pisares Anthony, Pisares Dennis, Pisares Elmo, Pisares Joel Senior, Pisares Modesto, Iskera Florante, Iskera Minsan, Iskera Mila, Iskera Paulino, Iskera Rey, Bondame Crisostomo Junior, Bondame Delio, Bondame Lari, Bondame Remedios, Bondame Crisostomo, Bondame Delio, Bondame Lari, Bondame Remedios, Lari Remedios, Stephen Dwayne Wilmer, Murillo Edwin, Murillo Erlino, Murillo Christopher,
Gurillo Madeline Yato. Madeline. Bringas Juliana. Dueño Ernesto. Dueño Henry. Dueño Julian. Julian kan Henry. Kan Julian. Kabangkala Priscilla. Kabutahe Elmer. Kabutahe Carmelo. Kabutahe Saranay. Calzada Dominga. Sereno Florentina. Sereno Los Bilinda. Sereno Malvin. Sereno Mario. Los Bilinda. Sereno Mario. Cojo Alex. Cojo Alex. Cutler Annabel. Beranin Brenda. Beranin Brenda. Beranin Delmar. Beranin Efren. Beranin Junior. Beranin Mario Senior. Beranin Brenda. Beranin Delmar. Beranin Efren. Beranin Junior. Beranin Mario Senior. Florentino Jomar. Florentino Jomar. Darwin Lennon Chris. Garcia Alvin. Inocencio Romel. Garcia. Inocencio. La Chica Rene. La Chica Roli. Rene Roli. Yanesa Gabriel. Yanesa Gary. Yanesa Oliva. Maglikian Edsel. Malate Jeronimo. Malate Lovely. Manuel Ardaniel. Manuel Denver. Manuel Elpidio. Manuel Ferdinand. Manuel George. George. Manuel Judy. Manuel Jumer. Judy. Manuel Jumer. Manuel Jose Jr. Manuel Joseph. Manuel Juan Jr. Manuel Mark Joseph. Manuel Reder. Manuel Renato. Manuel Reneboy. Manuel Reynan. Manuel Rolen. Manuel Romel. Manzano Leonardo.
Nobita Richard. Pakursa Ariel. Milena Nobita. Pakursa Ariel. Pakursa Lydia. Pakursa Marcelina. Pakursa Michael. Pakursa Rosemary. Patilyon Ronalisa. Paho Jewel. Paho Teresita. Palino Gloria. Teresita Jewel. Palino Gloria. Palino Lorna. Palo Lorna. Palo Demetrio Junior. Palo Demetrio Senior. Palo Elvis. Elvis Pineapple. Palo Elvis. Demetrio Junior dan Senior. Para Antonio. Ertible Duna. Piedad Benjamin. Piedad Carlito. Piedad Darwin. Piedad Dominga. Piedad Elmer. Piedad Eugene. Darwin Dominga Elmer. Eugene. Piedad Juvi. Piedad Nelson. Piedad Nestor. Nelson. Piedad Rogel. Piedad Romulo. Piedad Ryan. Respicio Glenda. Respicio Glenda. Rifarial Crisostomo. Rifarial Roni. Crisostomo. Piedad Renato. Eta nayawang Piedad Renato. Refarial Crisostomo. Refarial Roni. Saleh Lidio Belin. Soriano Maricel. Sumulong Nelson. Sumulong Noel. Sumulong Rogelio. Adjo Marlin. Sumulong Nelson. Noel. Sumulong Noel. Sumulong Rogelio. Adjo Marlin. Taesa Hisolito. Taesa Nelson. Teresa Amelia Maduro. Para kang purubanan. Teresa Ana. Teresa Angelito. Teresa Edgar. Teresa Ismael. Teresa Ricardo. Ana Angelito Edgar Ismael.
Vanessa Ricardo. Vanessa. Tesorero Reneboy. Turalba Isidro. Wason Rashid Rey. Turalba. Wason. Sino kaya po tanga nayawa? Ni Antigua nayawa ginaganat at tayo ng awan. So, Antinelia. Bago na kapitan nayawa. Sino pa yawan na ako? Yawan nayawa. Sino pa? Gloria Custodio pa. Household kami manti, mga per family, per balay. Tinupay, kadapay niya ang nakala. Ida mag-ijin. Ay, sige ang kami. Lagi. Pero household po itong ginala namin. Tinupay ako, dapat sobrang atalo. Ada talaga sobra na nga may sa ata. Ay, wala ang ano. Ada talaga sobra na nga may sa. 190 data. Apay may isa. Sinupay. Kami may sasa. Kaya may samang pa'y palakpak apo kadakwada. Thank you so much, ma'am. Di mayo ti barangay ni. Sampai ko kata ni Apo Diyos ti kung kata na doon blessing niya yung ma'am. Thank you so much. Palakpak apo. Bigyan mo lang nagkandado sa gawa. Kaya kadang-kadang kanya kabsat na iti suyo, piligan abra. Thank you so much iti panangkasang bayo. Kada kami ditoy. Yan, sabay ko nga, kain kay i-follow no at dati internet dito ano mo, kadamot internet dito yan. I-follow yung iti bilag, iti lima worldwide organization incorporated. Mabuya dami ang start, iti nagsasabihin, iti organisasyon na sa sino man iti mayat tungag membro, bueno, anyaman kada kayo, magaling lang ako nga matikaset, iti organisasyon na kasmay sa na membro iti organisasyon. Yan. Ulit-ulit tayo pinakagaman na kaya officers ko iti bilag iti lima worldwide organization ni Direct GC Bagain Chen iti Taiwan, may co-director ni Admin Dina Delisol. Thank you so much iti support at ang dito na organisasyon. And kasama ka iti Richard Pescador ni Secretary and aming co-officers ko iti bilag iti lima worldwide. And of course, to our beloved members of bilag iti lima worldwide organization, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.